Hello, ndabasuje nizere ko mumeze neza. Mutameze neza kandi wihangane, uyu munsi bimeze neza ejo bigahinduka. Ikaze nanone kuri Dore TV show, aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Uyu munsi rero reka tunyarukire kureba impamvu bisenya urukundo. Ku mwanya wa mbere ni ukutizerana, ku mwanya wa kabiri ni ukugira ishyari rikabije, ku mwanya wa gatatu ni ukudaha umwanya umuntu, ku mwanya wa kane ni ukudaha agaciro umuntu, ku mwanya wa gatanu ni ukudashimira, ku mwanya wa gatandatu ni ukudafashanya, ku mwanya wa karindwi ni ukudahuza intego, ku mwanya wa munani ni ukudahuza imico, ku mwanya wa cyenda ni ukudaha umwanya ndetse no kuganira, ku mwanya wa cyenda ni ukudafatanya inshingano, ku mwanya wa cumi ni ukudafata igihe cyo kwita ku wundi, ku mwanya wa cumi na rimwe ni ukudakunda by'ukuri, ku mwanya wa cumi na kabiri ni ukudashishoza, ku mwanya wa cumi na gatatu ni ukudafata mugenzi wawe nk'umuntu w'ingenzi, ku mwanya wa cumi na kane ni ukudashobora kubabarira, ku mwanya wa cumi na gatanu ni ukudaha icyizere mugenzi wawe, ku mwanya wa cumi na gatandatu kudafata umwanya wo kwita ku rukundo rwanyu, ku mwanya wa cumi na karindwi kudafata mugenzi wawe nk'umufatanyabikorwa, ku mwanya wa cumi n'umunani ukudashobora guhangana n'ibibazo, ku mwanya wa cumi n'icyenda ni ukudashobora kwihanganira mugenzi wawe, ndetse ku mwanya wa makumyabiri ni ubushishozi. Uyu munsi rero turi kurebera hamwe impamvu bisenya urukundo. Reka turebe akantu ku kandi. Turahera ku mwanya wa 20. Ubushishozi buke. Kuba mugenzi wawe mufite ibyo mwaganiriyeho ariko ntushyire mu bushishozi bisenya urukundo. Umwanya wa 19 ni ukudashobora kwihanganira mugenzi wawe, kutemera ko mugenzi wawe afite intege nke. Umwanya wa 18 ni ukudashobora guhangana n'ibibazo, bunga ibibazo aho kubikemura. Umwanya wa 17 kudafata mugenzi wawe nk'umufatanyabikorwa, kumufata nk'aho ari umuntu wo kwishimishaho gusa cyangwa se kuba yagushimisha gusa. Umwanya wa 16 ni ukudaha umwanya mugenzi wawe umwiteho mu rukundo, kwita ku buryo ndetse no gukomeza urukundo rwanyu bikakugora. Umwanya wa 15 ni ukutamuha icyizere, kutemera ko mugenzi wawe ashobora gukora neza ikintu, umwizere. Umwanya wa 14 ni ukudashobora kubabarira, guhora wibuka amakosa yahashize. Umwanya wa 13 kudafata mugenzi wawe nk'ingenzi, kumufata nk'aho ntacyo amaze. Umwanya wa 13 ni kudashishoza, gufata ibyemezo bihubutse cyangwa se byihutiyeho utabanje gutekereza. Ku mwanya wa 12 ni ukudaha ukuri cyangwa se kutamukunda by'ukuri, gukunda ku nyungu gusa. Ku mwanya wa 11 kudafata igihe, kutita kuri mugenzi wawe mu buzima bwa buri munsi. Umwanya wa 10 ni ukudafata inshingano, umwe akumva ko byose bireba undi. Umwanya wa 9 ni ukudaha umwanya wo kuganira, kutagira umwanya cyangwa se kutamuha umwanya wo kuganira ku bibazo mufite. Ku mwanya wa 8 kudahuza imico idahuye nayo ishobora gutuma ba nyirayo bagirana amakimbirane hagati y'abo bantu bakundana. Ku mwanya wa 7 ni ukudahuza intego, iyo buri wese afite icyerekezo gitandukanye n'icy'undi. Ku mwanya wa 6 ni ukudafashanya, kutabana hafi mu bihe bikomeye. Ku mwanya wa 5 ni ukudashimira mugenzi wawe iyo afite ibyo yakoze, ntubimugaragarize cyangwa ntumushimire ko ari icyo yakoze. Ku mwanya wa 4 kudaha agaciro mugenzi wawe, kutubaha cyangwa gusuzugura mugenzi wawe. Ku mwanya wa 3 ni ukudaha umwanya mugenzi wawe, tubahiriza ubwisanzure bwa buri umwe.
ku mwanya wa kabiri no kugira ishyari rikabije, gutekereza ko buri gihe mugenzi wawe ashaka undi cyangwa se ukumva ko hari ibyo utamuha, hari ibyo yakurusha. Ku mwanya wa mbere ni ukutizerana. Iyo habaye kubeshya cyangwa kutizerana, guhishanya byinshi bituma urukundo rusenyuka ku buryo bworoshye. Uyu munsi rero twareberaga hamwe impamvu zisenya urukundo rw'abakundana cyangwa se rw'abashakanye. Aho uyu munsi twarebeye hamwe impamvu 20 zisenya urukundo. Ku mwanya wa mbere twabonye kutizerana, ku mwanya wa kabiri ni ukugira ishyari rikabije mugenzi wawe, ku mwanya wa gatatu ni ukudaha umwanya mugenzi wawe, ku mwanya wa kane ni ukutamuha agaciro, ku mwanya wa gatanu ni ukutamushimira iyo hari ibikorwa yakoze, ku mwanya wa gatandatu ni ukudafashanya, ku mwanya wa karindwi kudahuza intego mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ku mwanya wa munani ni ukudahuza imico, ku mwanya wa cyenda ni ukudaha umwanya wo kuganira, ku mwanya wa 10 ni ukudafata inshingano, ku mwanya wa 11 ni ukudafata igihe, ku mwanya wa 12 ni ukudakunda by'ukuri, ku mwanya wa 13 ni ukudashishoza, ku mwanya wa 14 ni ukudafasha mugenzi wawe ngo umufate nk'aho umubonamo icyizere, ku mwanya wa 13 ni ukudashishoza ndetse no kubabarira, ku mwanya wa 14 ni ukudaha icyizere mugenzi wawe, ku mwanya wa 15 ni ukudafata umwanya wo kwita kuri mugenzi wawe mu rukundo, ku mwanya wa 16 ni ukudafasha mugenzi wawe no kutamufata nk'umufatanyabikorwa wawe, ku mwanya wa 18 kudashobora guhangana n'ibibazo, naho ku mwanya wa 19 ni ukudashobora kwihanganira mugenzi wawe, ku mwanya wa 20 ni ubushishozi buke. Uyu munsi rero twareberaga hamwe ibintu bishobora gutuma urukundo rusenyuka burundu. Aha kuri Dore TV show bagize ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Ikiganiro cy'uyu munsi rero natuyisubikiye. Nyaboneka nibagiwe gukora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ukore share, like, comment. Tuzahure mu biganiro bitaha naho ubutaha. Imana ibarinde.